Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Туғандар, Жалалабадта ұстағандар. Разақтың атын тартып, малыматын бергені келдік. Бұл Азиз Палуандың аты, жана Қаршықыр деген ат туғандар. Бұл жақында эле Улуттук спорт YouTube каналынан шықты болчу. Но ошондо Разақ алган экен. Азыр малыматты өзү берет. Разақ, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тезсің бе? Разақ, бүгін қанша атың бар сатуға қоя тұрған? 2 ат бар. 2 ат. Бұл Азиз шапқан Қаршықыр, а? Бұл қандай ат? Жооп беребиз бе? Барына жооп беребиз. Улағы, үйірі барына жооп. Чаңып көрүп алышат. Таамай ат. Туғандар, бұл Қаршықырға таштаған, төөгө таштаған, чоң сорундардын көбүнө таштаған да бұл Разақ, а? Жашы қанша болуп тур азыр? 4 асый. 4 асый болгондо туғандар 7 жаш болот экен. Ден соолук путу колу жакшыбы? Баары жок, таза. Мына. Кыргыз жылкы. Бою 1.55 жылга келет. Бою 1.55 шамал, ба? Тартып алы берет. Толук. Аттын турушу ушул. Бул Азиздин өзүнөн алдыңар да бар? Өзүнөн алдык биз. Биз эми алып сатабыз. Өзүнөн алдык. Пайда чыкса бересиңер. Бул жаңылбасам 350 миң деп чыкты окшойт эле. Ооба. Азыр бааны кандай коебуз? Азыр баары биз сатыла турган кылып 300 дей. 300. Туғандар, Бизге кичине пайда берсе сатабыз. мына кичине пайда чыкса сатабыз дейт. Бул өзү Азиз Палуан кичинесинен чоңойткон ат болсо керек бул. Ошондой. Демек экинчи колсуңар силер, а? Мындай ошол жактан бир аз кой берип койчу көп. Анан аттын буту колун жанынан тартам. Азыр мындай байкаңыздар. Улагы, үйүрү, аттын ден соолугу баарына жооп. Улактарда чабылып жүргөн ат. Кел чиним, жанына барайлы. Болду ушундай токта. Өткөндө Аксабаддан мындай деген экен. Бул кетирип коюп тур экен. Ат Аксабадда беле? Ошондо өткөндө бул спортто кичине Аксабадга деген. Азыр чыгарып башынан салдыңар. Ооба. Тага турбайт экен, о дарга сылган аркан куттарына полный шылдырып. Астта калайсың. Ооба, астта калайт экен. Ай ошо. Жош. Туганда айыбы астта калайт экен. Аттын кабагы, мойну, көкүрөгү, буттары. Буттары негизинен таза экен. Арканыкы. Ушу билегинде бир аз ишик бар окшойт, а? Тепселенген жерлер бар экен. Ошол. Ошол жерде, мурун кесилгенби? Кесилген. Улактар. Мына. Бирок аксабайт, а? Таза. Ошондой бастырып койсоңуз. Ат курч экен. Жалалабад арканын жанынан тартып атабыз тугандар. Кимге ишеничтүү ат керек болсо келе бересиңер. Экрандагы номерлерге чалып байланышып, соданы кылып бүтүрүп аласыздар. Маалыматты кенен кылып, толук кылып бердик окшойт. Сиздер менен коштошобуз. Дагы да көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум. Рахматуллах.